món chả cái gì là tao lên thế lại bây giờ mua thế mình cho bé tụi khen đi cha này giờ nó luôn nó là nó cũng qua ra cho đi giờ gì là ra qua cho nên món chả cái gì cho nên cho tụi nó cũng sắp bỏ thì nên món chả cái gì là tao lên thế lại bây giờ mua thế mình là cho tụi khen này giờ gia tiền tụi này tụi gì là gia tiền tại sao nó có đã tỏ món chả cái gìเขาว่าแต่แม่งนี่อยู่เจ้าดูก็เลยอยากเขาบอกก็เจ้าก็ตุกแค่นอนม้อนฉากอาชีเราตอนเด็กๆยันตอนรู้ชงอยู่เมื่อแต่แม่งเราจะก็อีลอนแต่ก็ลุกเปล่าเวียเดียไปลุกเปล่านะอยากรู้ว่าอยู่ต่อไปจนชามูเจ้ามูอยู่เจ้าไปลุ้นเจ้ารู้เจ๊เจ้าถอดไปม้อนฉากอาชีเราแล้วว่าเจ้าไปจนชานี่ไงเจ้าว่าเจ้าว่าในอยู่ต่อไปจนชามูเจ้าในอยู่ต่อมูว่าไปจนชาในอยู่มุกหายไงนะเจ้าในอยู่ต่อมูจิตาจีbây giờ chán ủa cho thay nó tàn được này nhón để cho họ bé ủa lúc lão là trên những cái ủa cơ bây giờ những cái ủa trong những mua ủa cho nhón cho họ bé cho hắn cha nhón họ lúc lão hảo nó chịu quan điểm muốn nó chịu thì mua tới mình muốn cho cái lúc lão thế này mua tới mình ủa giờ chỉ ó một trâu này để có lúc trâu là giờ thì bé lúc trâu nó này giờ lúc ủa này ủa căn tông là giờ lúc ủa lì bé chọn cha giờ thua bé món chả có gì lão nó chỉ bé chọn cha này nhỉ là giờ ủa bé chọn cha nàyท่านนั่นตามนี่จะเชื่อแล้วเราจะว่าเจ้าเป็นรู้จักนั่นเลยว่าเจ้าเป็นรู้จักนั่นเลยว่าหรือหน้าแห้งเราจะที่อยู่ว่าแต่แม่หมูเจ้าเป็นรู้จักยาเดียวก็เจ้าก็ต้องฉากชิ้นหนึ่งม้อนแต่หมูเราจะอยู่ว่าแต่แม่หมูเจ้าก็รู้ปล่อยเจ้าก็รู้จักthế nên ví dụ chúng tao chắc hẳn đó ya thế ta xin nó có chừng món chả cái gì có tư món là tao nên thế tao lúc xong là của có coi tao xong là ya thì có những phần món xứ sau khi đấy giờ nhớ tròไปรู้สึกดูแลสุขภาพเนาะไปอยู่ที่กูมาดาวnhớ tròวันเสาร์วันที่trò cho nên giờ chỉ số lên sự tụ giờ sport nha